Bog svima, ja sam Ivana, dobrodošli na moj YouTube kanal i ovu srijedu. Hvala vam što ste tu iz srijede u srijedu i što se ovako dobro družimo. Ja sam ovaj kanal pokrenula 21.12. na tatin rođendan, nimalo slučajno. Kad sam shvatila da se to dogodilo baš na taj dan, bilo mi je to savršeno jasno. Svi oni koji su pročitali knjigu, bit će im jasno o čemu pričam. Uglavnom, prvi video bio je video o zahvalnosti i izazov od 40 dana koji sam stavila pred vas. Nakon toga dobila sam puno vaših pisama u kojima pričate kako vam je zahvalnost promijenila život. I mislim zapravo da smo svi ovdje zato da dižemo vibraciju jedni drugima. Zato ja snimam ove videe, zato vama i pašu ta videa, uvijek se mučim s tim deklinacijama. Uglavnom, voljela bih zapravo danas da jedni drugima pričamo dolje u komentarima na čemu smo zahvalni i da na takav način jedni drugima dižemo vibracije. Možda ti baš koji gledaš sada pomisliš nisam se nikad do sada još susrela s tim da uopće pričam samoj sebi na čemu sam zahvalna. Dakle, moguće da ima i takvih padobranaca ovdje, dobrodošli. Vidjet ćete na koji način vam zahvalnost može promijeniti život. Dakle, izazov. Ajmo pričati dolje u komentarima jedni drugima sve ono na čemu smo zahvalni. Ja ću vam ispričati sada svojih nekoliko stvari, ne bi li vas potakla. Dakle, silno sam zahvalna na tome što sam zdrava. Hvala što sam mama baš moje djeci. Hvala što sam žena baš mome mužu. Hvala što radim ono što volim. Hvala što od toga zarađujem. Hvala što je ovaj svijet takva predivna igračka svih nas. Hvala na divnoj prilici da iz dana u dan rastem i da širim dobru volju ljudima, dobrim ljudima koji su oko mene. Evo, tu ću se zaustaviti, ja bi sada mogla nastaviti jako dugo, stavit ću 3 točkice na ovo svoje i počet ću pisati i razmišljati o tome, a vaše komentare jedva čekam da čujem na čemu ste vi sve zahvalni u vašim životima. I proslijedite ovaj video onima kojima možda nedostaje zahvalnosti u životu, koji su možda zaboravili na to koliko stvari u našim životima zapravo ima na kojima možemo biti zahvalni. I jedna rečenica koja, ne znam joj autora, mnogi su je svojatali, ali meni je ta rečenica toliko silno važna koja kaže: zamisli da se sutra probudiš samo s onim na čemu si bio zahvalan danas. Ja kad sam to pročitala, moj je osjećaj bio yes! Zato što sam ja, živim u zahvalnosti već, ne znam, zadnjih 5 godina od kad mi se ova cijela priča s moždanim dogodila, pa i malo ranije od toga. Uglavnom, želim vam da i vi taj osjećaj yes imate kad idući puta čujete rečenicu, kad si misliš da se doista probudim samo s onim na čemu sam bio zahvalan danas, pa to bi bilo fantastično. Imao bi sve ono što mi treba i još toliko više od toga. Dragi moji, želim vam svako dobro i uvijek spoznaju da je uvijek samo isključivo dobro ispred svih nas. Ja znam da svi vi koji ste ovdje to zapravo znate. Družimo se iduću srijedu. Hvala vam puno što ste tu. Veliki mah i jednu pusu vam svima šaljem. Bok.